murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radiyo yanyu. Serwakira yahawe izina rya Helene yibasiye ibice by'amajyepfo y'Amerika. Muri leta zibasiwe cyane harimo iya Florida, Carolina ya ruguru na Georgia. Hari nko mu saa 10 za nijoro ndyamye nibwo numvise ikintu gikubita hanze, nibwira ko wenda ari deke y'inzu yaguye hasi, ariko aho nabyukiye mu gitondo nibwo naje kureba sanga nyine urukuta rw'umuturanyi rwaraguye nyine. Uwo ni Nuru Rajabu, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Atlanta wo muri Georgia. Abaturage bahoze batuye mu kirwa cya Bushongo kiri mu kiyaga cya Burera mu Rwanda baravuga ko ubutegetsi bubi mu burenganzira bwo kugurisha ubutaka bahoze batuyeho. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko wakiriye mu mavuriro yawo umubare munini cyane bidasanzwe w'abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mwaka ushize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida ku mwanya wa visi perezida wa Repubulika b'amashyaka abiri ya mbere akomeye, umurepublikani J.D. Vance n'umudemokrate Tim Walz barahurira mu kiganiro mpaka mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Ibiganiro byacu bigiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko wakiriye mu mavuriro yawo umubare munini cyane bidasanzwe w'abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mwaka ushize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thomas Kamirindi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, MSF ivuga ko yavuye abantu barenga ibihumbi 25 mu mwaka wose ushize. Abenshi muri bo nabo mu ntara 5 zo mu burasirazuba bw'igihugu, igice kimaze imyaka n'imyaka cyarayogojwe n'ubwicanyi n'intambara z'urutavaho. Abenshi nanone bavuriwe mu nkambi z'abavuye mu byabo ziri mu nkengero za Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. MSF isobanura ko ari ubwa mbere ibonye bene ibi bintu. Mu myaka 3 ya mbere yabanjirije uw'ibihumbi 2023 yavuraga abagera ku bihumbi 10 ku mwaka. Mu bihumbi 2023 umubare w'abahohotewe rero wikubye inshuro zirenga 2. Barakiyongera kandi kuko MSF itangaza ko yakiriye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abarenga ibihumbi 17 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatanu mu ntara ya Kivu ya ruguru yonyine. Amabi akorerwa ahanini abagore baba bagiye gutashya inkwi, kuvoma amazi, cyangwa se abarimo bakora imirimo yabo y'ubuhinzi mu mirima hafi y'izo nkambi. 1 ku 10 kandi baba bakiri bato mu kigero cy'imyaka itageze ku myaka 18 y'amavuko. Umuryango wa MSF urasaba abarwana bose kubahiriza ikiremwa muntu, by'umwihariko abasivili, nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya mu bihe by'intambara. Abantu 12 bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane berekeza ku mugabane w'Uburayi. Abo bapfuye barimo impinja 3. Abandi bantu 10 baburiwe irengero nyuma y'uko ubwato barimo burohamye kuri uyu wa mbere ku nkombe za Tunisia Ijerba. Abashinzwe umutekano ku nkombe barokoye abantu 29 bari mu bwato bwari bupakiye bwarengeje urugero. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere witwa Observatory uvuga ko abimukira bari muri ubwo bwato abenshi ari abanyatunisia uretse abanyamaroke 2. Tunisia irimo guhura n'ikibazo cy'abimukira kitigeze kibaho kandi ubu yasimbuye Libya nk'inzira nyabagendwa haba ku banyatunisia cyangwa abandi bantu baturuka ahandi muri Afurika bajya gushakisha ubuzima bwarushaho kuba bwiza mu Burayi. Abantu 24 ejo bahitanywe n'igitero cy'indege mu mudugudu wo mu majyaruguru ya Nigeria muri leta ya Kaduna. Inkuru mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Abahatuye n'umujyanama w'akarere babivuze ejo ku wa mbere nyuma y'uko ingabo zirwanira mu kirere zibasiye udutsiko twitwaje intwaro n'indiri zatwo. Igisirikare cya Nigeria gishyigikiwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga cyagiye kigaba ibitero ku nyeshyamba za Kisilamu n'imitwe ishimuta abantu. Izo ngabo zavuze ko zirimo gukora iperereza ku bivugwa i Kaduna, ariko zongeraho ko icyo gitero cy'indege cyari gishingiye ku makuru y'iperereza yizewe yaturutse ahantu henshi hatandukanye hizewe no ku igenzurwa ry'akarere mbere y'uko kurasa.
Muhammad Hussein, umuturage w'i Kaduna, yavuze ko icyo gitero cy'indege cyagabwe ku baturage ba Jikadakolo mu gace ka Jiwa muri Kaduna kibasiye umusigiti waho, aho kuba ku dutsiko twitwaje intwaro muri ako karere. Umujyanama w'ako karere Abdullahi Ismail yemeje ibyabaye, avuga ko abantu benshi bapfuye. Igisirikare kirimo gusuzuma neza ibyabaye. Umuvugizi w'ingabo zirwanira mu kirere za Nigeria, Kapiteni Karibu Ali, yavuze ko izi ngabo ibyo zitabifata zijenjetse, bityo ko iperereza ryimbitse ririmo gukorwa kandi rubanda bazamenyeshwa mu gihe gikwiriye. radiyo ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Ingabo za Sudani ejo kuwa mbere zahakanye ikirego cya Emira Ziyunze z'Abarabu kivuga ko ingabo zayo zateye ibisasu ku rugo rw'ambasaderi wa Emira Ziyunze z'Abarabu, zicyamaganira ku mutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Emira Ziyunze z'Abarabu zavuze ko urugo rw'ambasaderi wayo i Khartoum rwagabweho igitero n'indege z'ingabo za Sudani, zicyamagana zivuga ko ari igitero cy'urwango. Mu itangazo, igisirikare cyaragize kiti: biriya bikorwa biteye isoni by'ubugwari byakozwe n'ingabo z'abitwara gisirikare ba RSF. Izo ngabo zashinje inshuro nyinshi Emira Ziyunze z'Abarabu guha intwaro RSF no kuyishyigikira mu ntambara imaze amezi 17 muri Sudani. Emira Ziyunze z'Abarabu zirabihakana. Nyamara abakurikirana ibihano bya ONU babisobanuye nk'ibirego byizewe ko Emira Ziyunze z'Abarabu zahaye inkunga ya gisirikare RSF. Intambara yatangiye mu kwezi kwa 4 umwaka ushize hagati y'ingabo za Sudani na RSF biturutse ku nzibacyuho yo kwerekeza igihugu ku matora yisanzuye. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu bagera kuri miliyoni 25, ni ukuvuga icya kabiri cy'abaturage ba Sudani, bakeneye imfashanyo, bugarijwe n'inzara, kandi ababarirwa muri miliyoni 8 bataye ingo zabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Emira Ziyunze z'Abarabu mu itangazo yavuze ko icyo gitero ku rugo rw'ambasaderi cyangije ibintu byinshi kuri iyo nyubako. Nshuti muduteze amatwi, ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com, ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adrese ni VOA Radio Yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. radiyo ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abahinzi b'imbuto muri komine Kabezi yo mu ntara ya Bujumbura baravuga ko batewe n'indwara ibumishiriza imbuto mu mirima zikavamo udukoko. Thierry Ndayishimiye abaha inkuru. Ibyo bitebwa bidufitiye akamaro cyane, mugabo kuri iyo ngora yinjira ngo bigira ngo bise bigaca bihunguruka, ni ingorane cyane ku banyagihugu. Nibigiyeho bishaguma bihurunguka agataye kibumbi cyane kwagura nk'ubuti 10, ukasanga ubuti 5 bwose burahungurutse, buhunguruwe na bwa bukoko, urumva ko uhomba. Abo ni bamwe mu barimyi b'ivyamwa bitandukanye bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ingwara yateye ivyamwa yari bisanzwe bitunze imiryango yabo. Kuri mikro z'abakunzi bacu barasigura uko iyo ngwara ifata. Harateye ingwara mu vyamwa, hajya bigeze gusa bitanguye gukomera ngo bisose, harazamwe koko bwatobagura. Yego nditwamwa nateye kuva ku mandarena n'amavoka, mugabo mbona biguma byuma, amababi yumye bigahisira, bikazana ibintu byera ku biti byabyo, ukamenga kirafunditse umutwe ntikiduze umutwe. N'amavoka nyine usanga yafashwe n'ibintu, ugasanga ni ibintu by'ibidududu, ugasanga imbere yafise ibuto. Mandarena n'ibintu by'imishungwe n'ibipapara terabyuma nibigiyeho bishaguma bihurunga. Uyu murimyi avuga ko bari mu gihombo kuko ivyo biti baba babiranguye ku mafaranga menshi, hageze kwimbura bakabura ayo bacira nayo bamira. Ufate waranguye nk'ibiti bingana n'ivy'umuriyoni, ushobora gusohora inusu yavyo ugasanga hasi vyarahungurutse. Aho rero kuva ku bantu bajejwe ivy'uburimyi, nta miti turumva turungikira ngo pompa imiti n'ubwo bukoko bwopfa, uva gupompa upompa desiri ibiti isanzwe. Kuri iki kibazo abo barimyi bavuga ko muri ako gace bari batunzwe no kurima ivyamwa, kuko ibindi bisanzwe bisahiriza abanyagihugu birimwo ikawa n'ibindi bitakirimwa muri ako gace. Bavuga ko ubukene bushobora kubatera. Ahambere mu ibipimo byose aho ugeze amaso nta kawugendo habonye. Rero mandarena yashobora kuba afite nk'ibiti 10, agashobora kwiranguza bakamantumba 300. Uwo nawe arishe ugasanga musizana 200. Ibyo bitebwa bidufitiye akamaro cyane, mugabo kuri iyo ngora yinjira ngo bigira ngo bise bigaca bihunguruka,
ni ingorane cyane ku banyagihugu. Abo banyagihugu basaba leta ko abajeje uburimyi bohimirizwa kubaba hafi kuko iyo bahuye n'ibibazo nk'ibyo bataronka ababafasha ku gihe. Aha basigura ko n'ibigazi bisanzwe bivamwo amavuta y'amamesa nabyo byafashwe. Abajejwe uburimyi benshi aho usanga mbere tubana ariko ntibaratubwira ati umugambi mwokoresha n'uyu n'ibigazi byose ugasanga gize gusa kigatsima amazi amavuta ntavemwo. Iyo yose ni ingwara ibangamira ibiterwa cyari dufitiye akamaro. Abajejwe ivy'uburimyi boza baragerageza bakaraba yuko ababijejwe bahaye akazi nabo bakagira ukuntu boza barasohora imiti bagaheza abanyagihugu nimba twofuma tuyirihira kubera ko twohomba ufuma avuga ati wifuza umutunga nuko ngo yema gufuma tuyigupesa twazoyirira. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika begereye usanzwe afasha abarimyi muri ako gace Eugene Habyarimana nawe yemeza ko iyo ngwara ihari. Yego ingwara iriho kuvyerekeye ivyamwa imandarena imicungwa urasanga ihishiye kandi gushika uno munsi ntigitanga umwimbo kwiye. Iyi ngwara ntiyashobora kubonekana neza gusa abahinga baguma bagerageza bakaraba kuko birahishira hama bigatonda ko ibintu by'ibiherehere by'ibintu by'ibifubifu. Uwo mufundi w'indimo avuga ko bashikiriza raporo hejuru kuba barongoye ariko akaba atakirakogwa. Avuga ko umwimbo ushobora kuba muke cane muri kino gihe. Abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura nabo bavuga ko mu bushakashatsi bwakozwe atabwoko bw'ingwara yateye ibyo byamwa ahisha. Umuyobozi mu bijanye n'uburimyi mu ntara ya Bujumbura yasiguriye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ico bamaze kubona ari uko hari ibiti by'ivyamwa bishaje bitegerezwa gusubirizwa. Ingorane ihari nuko usanga hari ibiti by'ivyamwa bishaje, ivyo navyo bigasabwa tugasaba yuko ivyo byosubirizwa usanga mbere bibitse n'imigira y'ingwara kandi ugasanga navyo nyene biriko bitanga umwimbu udashimishije. Aro tubahamagara yuko bokwegera abapfundi bakaba impanuro hageze gupompa imiti. Barakunda kuyisukiranya kenshi kandi ibyo twama twabibahanuye mugabo usanga ntibariko barabitegera kuko hari usanga bitwaza ngo ipompa baba yayikose. Abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura basaba abarimyi kumenyesha ababijejwe igihe cose babonye ikintu gishasha kidasanzwe ku biti by'ivyamwa. Babasaba kandi kutihutira gupompa imiti batarabimenyesha abajejwe uburimyi muri ako gace. Naho Mazarahisha avuga uko abo barimyi bavuga ko iyo babitabaje batabitaba nk'uko bikwiriye. Abarimyi bavuga ko imyaka igera kuri 3 iheze ibyamwa byabo ho birimwe amavoka, mandarine, imicungwe, ipapayi n'ibindi bifashwe n'indwara bikagenda byiyongera uko iminsi ihera. Bagasaba ko byokurikiranwa vuba kuko ibyo byamwa bishobora kuba bike cyane mu gihugu hose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarimu bakora ku bigo bya leta bavuga ko bahagaritse akazi basaba leta kubongerera umushahara bifuza. Barahiye ko batazava ku izima igihe leta izaba itubahirije ibyifuzo byabo. Jimmy Shukrani Bakomera. Ibyo babivuze ubwo hasozwaga inama rusange yahuje abarimu batandukanye bari baturutse muri teritwari zitandukanye zigize intara ya Kivu ya ruguru. Iyi nama yabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere aho yari yitabiriwe n'abarenga 270. Hari hashize ukwezi kose kuva aho umwaka w'amashuri wa 2024-2025 utangiriye muri Kongo. Ubwo inama yatangiraga aba barimu babanje gusuzumira hamwe uburyo imyigaragambyo yabaye kuri tariki 30 ukwezi kwa 8 gushize yakurikiwe no guhagarika akazi ku barimu bose bakorera ibigo bya leta yagenze. Ababumvikanishije ko kuva uyu mwaka w'amashuri watangira abarimu batigeze baja mu kazi kabo cyane ko kuri bo ariyo ntambwe ikomeye yo guhamagarira leta kwita no kubahiriza ibyo abarimu basaba birimo no kubahiriza uburenganzira bw'umukozi wa leta. Muri iyi nama humvikanye bamwe bavuga ko hari bagenzi babo bashyize umukono ku masezerano ya tariki 30 ukwezi kwa 8 uyu mwaka ariko bakaba batarabashije kuyakurikiza kimwe n'abandi. Aya mashyirahamwe asaba ko abo bafatirwa ibihano bagakurwa mu bagize sendika zikorera muri Kivu ya ruguru. Muri iyo myigaragambyo abo barimu basabaga leta kubongerera umushahara ikawuvana ku madolari 120 basanzwe bahembwa ku kwezi ikawugeza ku madolari 500 y'abanyamerika. Basoje inama abarimu banzuye ko batazigera basubira ku ishuri mu gihe cyose leta ya Kongo itabaho umushahara bayisaba. Uyu ni Madamu Sophie Valinandi wasomye imyanzuro yafatiwe muri iyi nama idasanzwe yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Visoke mu mujyi wa Goma.
Kuri uyu munsi abarimu twanzuye ko turakomeza kuguma mu rugo, nta kazi tugomba gukora mu rwego rwo gukomeza imyigaragambyo twatangiye. Tuzakomeza iyi myigaragambyo kugeza ubwo leta izaduhereza imishahara yacu. Ibyo nibimara gukorwa nibwo abarimu ku mashuri abanza n'ayisumbuye tuzasubira mu kazi. Abarimu bari bitabira icyo cyicaro bumvikanisha uburyo bakeneye ko umushahara wabo wongerwa, kimwe n'abandi bakozi bakora muri serivisi zitandukanye za leta zirimo n'iy'uburezi. Uyu ni Bwana Famous Misiza, umuvugizi w'abarimu b'amashuri yibanza agengwa na leta muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo twanzuye twarebye ko ibyo twakomeje gusaba leta yacu ikomeje kwinangira umutima, kandi uko yinangira umutima niko iminsi zica zigenda, ahandi ko zigenda niko abana b'Akongomani barimo bagenda batakaza. Twe icyo twanzuye twunga abarimu, twanzuye ko tutazasubira ku mashuri igihe cyose leta yacu izaba itumvisha ibyifuzo byacu. Twayihaye ibyifuzo byacu, twarayandikiye, ubwo ni kuri leta isabye gusubiza kugira ngo umwarimu abone asubire ku mashuri. Emmanuel Hategeka Nsabimana, umwarimu wigishiriza muri teritwari ya Masisi, mu gahinda kenshi yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yashyizeho ingamba zigamije gufasha abana bo mu mashuri yibanze, ariko ikibagirwa ibibazo umwarimu ahura nabyo. Guverinoma yacu yaratwibagiwe, kavuga ngo twigishirize ubusa, ariko tukabona ko ubuzima bw'umwarimu nta kigenda, nta kirimo. None ubwo tukaba tuvuga yuko tutazasubira kwigisha abana kugeza igihe bagomba kujya baraduhemba umushahara ukwiriye, amadolari 500 buri mwarimu buri kwezi, cyangwa se amafaranga y'amakongomani 1,500,000. Atari ibyo ntago tuzasubira kwigisha abana. Uyongeraho ko kuba umwarimu wo muri Kongo atishyurwa umushahara umukwiriye biterwa n'ubushake buke bwa leta. Ibyo ari byo byose guverinoma yacu ya Kongo ntago ibuza amafaranga, ahubwo icyo babuze ni ubushake nibwo babuze, naho ubundi ntago amafaranga gabuza. Kuko ubonye abadepite bahembwa amadolari 30,000 buri kwezi, ariko umwarimu wabigishije akabageza aho bari bakamufata nkaho ari ntacyo aricyo. Ujya ari byo byose guverinoma ibishaka igomba kuyaduhereza. Mu minsi yashize bamwe mu barimu bumvikanye bavuga ko kugeza ubu bagikomeje guterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi b'ibigo ndetse na za diviziyo z'amashuri mu gihe badasubiye ku kazi kabo ko birukanwa nta nkurikiza. Aba barimu ariko bavuga ko ibyo nta bwoba bibatera, cyane ko ibyo basaba ari uburenganzira bwabo nk'abakozi ba leta. Serukiko Patient yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo byose bidashobora guhagarika imyanzuro bafashe, ashimangira ko bazasubira kwigisha ubwo leta izaba yasubije neza ibyo bayisaba. Duhagaritse ibikorwa by'amashuri kubera yuko guverinoma ya Kongo ntabwo yasubije ku byo abarimu bari barindiriye, bari kureklama umushahara wabo ko wapanda ukagera kuri $500 cyangwa $1,500,000. Kubona yuko government yacu ititaye marivandikasiyo y'abarimu muri ico cicaro, bavuze yuko barendereya guhagarika kwigisha, kuko guverinoma ntabwo yashoboye gufata nyine amarevandikasiyo gabo ukuntu byari bigomba kugenda, ko guverinoma ya Kongo ntabwo yabyitayeho. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukwezi kurihiritse abanyeshuri biga ku bigo bya leta bataratangira amashuri, habe yewe no gukandagira aho ibigo byabo biherereye. Ababyeyi b'abana biga kuri ibyo bigo bakomeje kugira impungenge nyinshi ziterwa no kuba abana babo batakijya ku mashuri, kimwe n'abiga ku bigo byigenga. Kuva aho aba barimu batangira imyigaragambyo ntabwo guverinoma irabasubiza. Twagerageje kuvugisha abashinzwe uburezi mu ntara Kivu ya ruguru, ariko kugeza ubwo twateguraga inkuru twari tutarababona kuri telefoni. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Serwakira yahawe izina rya Helen yibasiye ibice by'amajyepfo y'Amerika. Muri leta zibasiwe cyane harimo iya Florida, Carolina ya ruguru ndetse na Georgia. Nuru Rajabu, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Atlanta wo muri Georgia, nubwo ibi nta ngaruka byamugizeho ku mubiri ngo akomereke, ariko igice cy'uruzitiro rwo ku nzu ye cyarangiritse. Yaganiriye na mugenzi wacu Timu Ishimwe hamubwira uko byari byifashe. Ejo bundi imvura yaraje irimo imiyaga, ubwo hari nko mu masaa 10 za nijoro ndyamye, nibwo numvise ikintu gikubita hanze, nibwira ko wenda ari deke y'inzu yaguye hasi, ariko aho nabyukiye mu gitondo nibwo naje kureba, nsanga nyine urukuta rw'umuturanyi rwaraguye nyine, urumva kubera imiyaga myinshi ruguye ruraza rusunika na rukuta rwanjye rw'amatafari rwose rurahirima rugwa hasi. Urebye muri rusange ayo niyo makuru dufite hano, ariko turi bazima, turashimira Imana,
nta muntu wakomeretse. Aho niho ngiye kubaza niba nta muntu wakomeretse ngo abe byamugiraho ingaruka ku buzima bwe. Uretse urugo hari ibindi bintu byangiritse aho ngaho hafi y'aho utuye? Oya, hano kuri hano iwacu ni urugo gusa rwangiritse, ariko nta muntu wakomeretse. Twese turi bazima, turashimira Imana. N'inzu ntazi n'icyo yabaye urebye, usibye gusa kubera umuyaga mwinshi, amashami amwe yagiye agwa cyane, ariko biriya navuga yuko ntago biteye impungenge cyane nka runo rukuta. Gusa hari abandi bagiye bagira ibibazo bikomeye, ibiti byagiye bigwa bikanangiza n'amazu yabo. So urumva ni ikintu cyiza cyane kuba twebwe nta giti cyagwiriye inzu cyangwa ngo inzu igira ikibazo igira. Wowe aho ngaho utuye ni muri Lawrenceville, ariko hari abaturanyi cyangwa se inshuti batuye no mu yindi mihana yo hirya, ugiye nka za Beaufort cyangwa se za Lilburn n'ahandi, aho hari abo wumva bashobora kuba bagize ibibazo nk'ibi? Yes, hari abantu bagize ibibazo, hari abantu bagize ibiti byagiye bigwa, ndetse n'amashanyarazi bakabura n'amashanyarazi, ku buryo byafashe nk'iminsi 2-3 kugira ngo amashanyarazi agaruke. Nkanjye wenda nka internet zari zacitse ku minsi 2, nta internet nari mfite, ariko ibintu byose byahise bigaruka bisubira ku murongo. Iyi mvura cyangwa se umuyaga watumye ibintu bimera gutyo yamaze igihe kingana gute? Yatambutse ari nijoro. Ubundi twabonye warnings tubwira yuko tugomba nyine kuba turi ahantu hari umutekano kugira ngo nyine ariko umunsi wose wahise umeze neza, gusa byaje mu gitondo. Nijoro niho byatangiye, mu gitondo saa 9 saa 10 nibwo wumvaga ibintu bimeze nabi saa 10 za mu gitondo. Aho ngaho utuye ni muri majyaruguru y'uburasirazuba bwa Atlanta, umujyi munini wa Atlanta. Udamutse hasi kujya mu mujyi, aho amakuru yahameze gute? Hari ibyangiritse? Ntabwo ndagerayo ngo ndebe ku by'umwihariko ndebe ukuntu byangiritse, ariko urumva ko hano Georgia ntabwo byari bikomeye cyane nk'ahandi mu yindi mijyi ya za Florida cyangwa mu mijyi yegereye inyanja. Urareba hano twebwe nubwo byatambutse, ariko turi muri Georgia hagati. Urumva mbese navuga yuko ari ibisigisigi bya ya miyaga yagendaga nyine n'ubundi izamuka igana amajyaruguru. Ntabwo impact yabaye nini cyane nk'uko wagereranya n'ayandi mastate nka za Florida cyangwa imijyi yegereye inyanja. Niho impact zabaye nyinshi cyane. Hari ingamba zashyizweho zo kwirinda ko bishobora kuba wenda bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'abatuye aho ngaho hafi? Ndumva ayo makuru ntayo mfite mu by'ukuri, gusa nagerageje guhamagara ikigo gishinzwe ubwishingizi, nibo barimo kureba, ubwo bakagombye kohereza umukozi wabo uyu munsi, ariko sindamubona, kugira ngo nyine aze akore isesengura, arebe nyine ibyangiritse n'uburyo badufashamo kugira ngo dusane nyine ibi bikorwa. Nurulada, uri mu mujyi wa Atlanta, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida ku mwanya wa visi perezida wa Repubulika b'amashyaka abiri ya mbere akomeye, umurepublikani J.D. Vance n'umudemokrate Tim Walz, barakora ikiganiro mpaka mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kuri televiziyo mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka. Turebere hamwe niba hari icyo kizahinduraho. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibiganiro mpaka hagati y'abakandida visi perezida byatangiye bwa mbere mu 1976, nabyo biba buri myaka 4 nk'iby'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Abashakashatsi mu bya politiki bemeza ko bitajya bizana amanota mu matora. Ikigo cyitwa Pew Research Center cy'i Washington DC cyakoze ubushakashatsi kuva mu 1998 kugera mu 2016, gisanga bene ibi biganiro kimwe n'iby'abakandida president bidahindura ibitekerezo by'abaturage kuri tike bazahitamo mu itora. Bamwe mu bashakashatsi basanga n'ikiganiro cya J.D. Vance na Tim Walz ari kimwe. Umwe muri bo ni John Mark Hansen, wigisha siyansi za politiki muri kaminuza ya Chicago, University of Chicago, muri leta ya Illinois. Yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ku buhanga bwa Skype. The debates are always more show than they are substance.
bene ibi biganiro mpaka bihora ari umutako gusa, ntibyinjira mu mizi y'ibibazo. Abakandida babaye abahanga mu kwirengagiza ibibazo babajijwe, ahubwo bakivugira ibyabo ku giti cyabo bashaka kwibandaho. Nubwo ari uko bimeze mu mateka, ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kabiri cyo gishobora kuzana umwihariko. Impamvu ya mbere, abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Kamala Harris na Donald Trump bagize ikiganiro mpaka kimwe rukumbi. Bivuze ko icya bakandida visi perezida babo gishobora kuba aricyo gikorwa cya nyuma gikomeye abaturage bazakurikira cyane mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora tariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Impamvu ya kabiri, ibipimo bisohoka byose ntibihwema kwerekana ko tike zombi, Donald Trump, J.D. Vance ku ruhande rw'abarepublikani, Kamala Harris, Tim Walz ku rw'abademokrate, begeranye cyane mu majwi ku buryo bigoye kuvuga uyu munsi ngo ni iyi tike cyangwa iriya izatsinda. Bityo abashakashatsi n'abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kabiri hagati y'abakandida visi perezida wa repubulika gishobora kugusha umunzani ku ruhande rumwe cyangwa urundi, cyane cyane muri leta zitagira ishyaka zibogamiraho mu gihe cy'amatora. Rimwe zigaha amajwi abarepublikani, ubundi zigatora abademokrata. Muri uyu mwaka izo leta ni 7 arizo Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Zose hamwe zigize amajwi 93 muri koleji y'abatora. Ni ukuvuga ko nk'uko Profeseri Larry Jacobs wo muri kaminuza ya Minnesota, University of Minnesota, abisobanura, akantu gato cyane gashobora guha amahirwe tike runaka. Ijwi rimwe gusa muri izi leta 7 rishobora guhindura byose. Bityo imyitwarire y'abakandida visi perezida Vance na Walz mu kiganiro mpaka cyabo ishobora gutanga iryo tandukanyirizo mu matora. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda abona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.